Što si nas Bože stvarao, bolje da si konze otvarao. Što si nas Bože stvarao, bolje da si konzerve otvarao. Što si nas Bože stvarao, bolje da si konzerve otvarao. Što si nas Bože stvarao, bolje da si konzerve otvarao. Što si Bože nas stvarao, bolje da si konzerve otvarao. Što si nas Bože stvarao, bolje da si konzerve otvarao. Što si nas Bože stvarao, bolje da si konzerve otvarao. Što si nas Bože stvarao, bolje da si konzerve otvarao. Evo, žene su tu, evo, one su tu, ali u Matrixu. Brani, evo. Jebi ga, one su tu, kad nisu tu, one izađu i gotovo, više nisu tu. Znači, one su tu, da su tu, i da su tu. Ovo je Matrix. Vi kakvi su, ljudi su sada mnogo grozni, znači, više nema ljubavi ko nekad. Danas svi gledaju te kroz pare. Kad nemaš para, život je kara. Život je kara kad nemaš para. Život je kara kad nemaš para. A kad imaš ljubavi u srcu, niko te neće, nego te guraju u vreće. Ne, kažu da si smeće. A život se, brate, ipak pokreće. Kad je Miroslav Ilić prošao sa onih hitov smej se smej, a nikad se ne smeje. Kako to? Kako? A ja koji se smejem, ja sam život iznad realnosti. Evo. Jebe sve materijalno, sve je pokidano, brale, sve su žice pokidane, Telekom Srbija, samo ona da bude u fiksnoj telefoniji, a drugi da propadnu. Fiksna telefonija, to ti je ono kao kaže, ne diraš telefon, a plaćaš priključenje. I na primjer struju, da dirno, ne dirno, plaćaš 500 dinara. To ti kao neka njihova, neka, ne razumem. Kako možete vi elektrodistribuciji da mi naplatite struju, a nisam je koristio? Znači, a išao sam na vikendicu. Kako? I kako RTS da plaćam u vikendici ako sam na Novom Beogradu? A gledao sam RTS u Novi Beograd, a nisam u vikendici. A plaćam RTS i na vikendicu i na Novi Beograd. A ne mogu da budem u isto vreme i na vikendicu i na RTS. Mislim, evo ove žene su sa mnom, barem fanovi.